Salama sitamu lan renungan Toraya atau Totemo edisi tanggal 24 bulan 2 tahun 2025. Dulu jomai lata nannung tu kadana pemantua mai kominta palaku pak tunduan tamas sambayap. Makur resuma akan opuang belana makamasiami patun duami siapang rondong mi laku batang kaleki simisa-misaki na atu temo puang la kinai rampo un nandung itu kadami apa dulu joma itu puang maranukan nape nama salo mi bengkan kamu totoran mi bengkan pena tu bisa unanung itu jona kadami den opaan ya tu kadami laki pake lan mintu allo katuangki mendadi kamatotoran baru empat taru itu katuan mi siapa kan opuang mama sematuru mo kami mi rondongkan laun nanung itu dia nakadami lasangan na puang kipong Yesu kini rampo masambayang. Amin. Sang siuluran solanasang, yatu kadan napuang ladibasa melambi totemo, diala lamai pak pempisanna Samuel pasala 20 na apa. Ayat misa selako karua. Yato na sulemo tu Saul unula to Filistin, napokadami tau lako, nakwa, yatu Daud lansya padang pangalaran Engedi. Nasolami Saul tanglung saabu tu ditonno diomai mintu to Israel. Anna male undaka Daud solamintu taunna sikandapi buntu batu bembe lampung. Rampo milako barung domba diolu biring lalan. Denmi inde todio tumisa loko anna tamatu Saul la makto kayu. Yatus Daud solamintu taunna unnoko lan loko yatu dio inan ringki enalan. Nakwa mi tu taunna Daud lako Daud. Allo yamote tumangka napokada puang. Lako kalemi kumwa laku sorong tu walimu tamalimamu ammu pogaui situru lalan pena ammu. Kek mi tu Daud anna pela i usepai tu biring bayu lamba na Saul. Apa ya tona mangkato inang makrundede duka tu pena anna Daud belanna mangkamo nasepai tu biring bayu lamba na Saul. Mak kadami lako taunna nakwa. Napatoyang napuang diomai umpogau itu apa susite lako datungku tu mangka na toko puang. Yamo tula umpata pa limangku lako. Belanna yamo to na toko puang. Tete dio kada yate nadampai Daud tumintu taun na syatae na elorani tu tau yato mai la umpogau kadake lako Saul. Kek mi tu Saul lan mai loko yato anna male. Tema pak nanunganta temelambi yate yamo tulalan penanmu sesuka hatimu. Biasa ki urangi pas sambayang susite opuang pena masalo barui tu tanan pena angku ampui painan susi tu tanan penanna Kristus. Tantu tanan pena tu natoroi pena masalo tu makdin mebala tu tun lako katuan tu umpana tak kasiulangan melo lako puang sia padanta. Pak basantalan mai misa Samuel pasal 20 na pak ayat misa selako karua umpo lelean diwona tanan pak inan na Saul lako Daud.
atu ia to napas pesak bian surak madatu kumua toyang mi tu penan na puang diomai kalena Saul na pena kadake mo tu umpati giang-giangi. Ulendu ite kasak bian surak madatu den pira-pira sulapa tula mendadi peladaran. Bunga na tontong bang tu tanan penan na Saul la usanggangi tu Daud apa tae bang na bela dadi susilan pak basanta tonna tandai Saul kumua ia tu Daud malela ku padang pangalaran Engedi na pela mi tu tau talung sabun na solami male la unula manuk-manuki. Indete nani manasa tu tanan pena bulituk na Saul belana nata toroi pena bulituk. Mak penduan na tanan penana tu na toroi penana puang tae na pake tu atu melo lana ni pasanggangan. Lan tepa basanta mak kada tu tauna dau lako kalena kumua atu ia mote tu nani puang usorongi tu walinmu lako kalemu wogau mi situru pak porayanmu. Ia ke lamorai tu Daud usanggangi tu Saul ia mau atun nato apa tae na pogawi Daud tu nai tu ian nato belan nana kasiri sia nakataku Daud tu puang. Susi moto tu tanan pena natoroi penan na puang. Mak pentaluna tanan pena tu natoroi penan na puang. Tontong na pasiolanan kameng kaulan laku puang. Sia ia tu mintu penggauranna na sorong laku puang. Kumua anna laung kambi lan pak tangaran. Buangan kada sia penggauran na tontong situru pak porayan na puang. Daud lan tepak basanta mak kada kumua na patoyangi puang tula usanggangi Saul. Belana ia tu Saul misa tona tokko puang. Umba susi tu tanan penanta tontong siaraka tapalulako puang kumua den no pak ana ia te tanan penanta tontong na kambi puang. Ana ia tu tanan penanta tontong parang sia merangi lan kasiulangan mak kamaya na pumalakbi sangan na puang. Amin. Tama sambayang. O puang ambek mama selan suruga kita letukku mak kure sumanga mati olo malakbi mi. Belana ya tupak kamasian mi siapa ngerondong mi tontong bang mi papayan lan mintu allo katuangki. Mak kure semanga duka kan opuang belana ya tu kadan mi. Tumangka ki basa sia kirangi melambi totemo unada ikan ni angki tontong mataku sia mengkaola mati olo malakbi mi. Kure semanga opuang pasake tutom male umpatale kareban mi lan mintu sulapak katuana. Mi pasake dukai opuang tu mintu kombongan masalok mi angki tontong bang opuang lan mintu allo katuangki la tontong mengkaola mati olo malakbi mi. Kure semanga opuang pasake tu mintu pengkaranganki pasikolan anak-anaki allo totemo sia mintu tu tau kisitamuan puang kamu lampasake. Opuang kure semanga yang mote itu pas sambayangki tuki bamak tete lansangan na puang Yesu puang pala abak na kasalangki pak porayami tula dadi. Amin.